Die Boxpartie van Rico Verhoeven tegen Alexander Usyk godt hodan ook en værvold De Nederlander is nede van plan genoen til nemen med het volleisen vildt dat de uitslag van die partie geschrapt wordt. Beeverdienig laat hier ook ven hvad de scheidsrichter tegen hem sig. In dat waren opsehen sagts gesigt opvalgende orden. 100.000 kickboxfans Schachhelden afgelopen Saturday ind om de partie to sen Rico en Usyk til sin. Het havde alle skien vandt at Verhoeven ging doen hvad vejne mens en hvor mågelæg hielden, de partie winnen. Tot an de 11. runde stund de king of kickboxing hvor. Marton kwam dat ene moment in runde 11. Vlak vårdag de Belging ging Verhoeven nær na en kaj har det rigtigst van Usyk. De scheidsrichter greb ind, maar tot Verbesing van iedereen beslut hi de partie til stoppen, hvor Usyk tot winner hvert gekront. Dat magte vil los. Verhoeven was vanavond til gast beeverdienig. Der magt hi beggen dat hi en exus eist van de organisatie. Hvert al beggen dat Team Rico official protesthæft incident tegen het besluit om de partie vrøtidig til bien igen. Dat heb ikke gederen om dat ikke rigt hvor de har et vil. Ik vil dat se sækken, sorry Rik, dit havde den vi Anders anmod til en pakken. Den is het en no contest. De vedstrid hæft dan, to sen hokes, nede platsgevonden. Dat vind ik het mest like. Verhoeven værtelte OK het kontroversiel endevan de partie dotvækkelæg i skegan. Ik mag en faut, gav undvalgen en krig en opstud. Balen, du sig gav være stand. Min bitje viel uit. Togen vi værter gengen, proberte ik nok til slagen. Ik dagt, nav, lad ik min dækking huk den. En opens, hvad doje, så rekonstrueret hi hvad hi dagt na de arbitrale blunder. Ik dagt, 10 sekunden de han den hugen dan kan ikke rusten. Marton stopte de scheidsrichter de partie ens. Opens springt hi tusen. Het is over. Dat is hvor jo beter, sig hi. Hilra. Verhoeven stelt dat de scheidsrichter hem ook nede genø herstel tit gaf. Souls beggen moed i man akt sekunden krisen. Des man beggen geun, via, vif. Vriend, hvor is en, tween, dri. Volgens Peter Fury, de coach van Verhoeven, hæft de scheidsrichter indmiddels togaven dat he en faut gemærkt hæft. He sig, Peter, ik heb de bel nede gehårdt. Ekstra sejren is dat de coachen de scheidsrichter nær afledning opsamen in het flituig saten. Op de vroger friko åbenstart hvor en rematch set hi, dat su tegek sin, su supercool sin. Hi hvor der ægter an tog dat hi moet kækken vat er op sin pat komt. Ik heb vel het gevold dat ik de unge kroerne koning benen dat vold gode. De hele ved alt was af underste borgen van, de hele ved alt stund ind de fik. Ik heb van alle kanten undbedingen gik rejen. Of he de onsheboden rematch godt accepteren, wit he dus nok nide. Ved den kan person like dat vil mens en des parti opniv suden villen sin.